Hello gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yo amin? Salamat itikad dayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken syempre salamat iti suporta. Wano pa nagdangdangag kadagiti amin nga uploads gagayam yo. Ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Manipod man nga rod kini Kabsat Dario san napud no nagan tintay drama ngam sakbay na makablawa man pa da Christine Ortigero Laureta. Kanti si Bubukal la Laureta family dita Barangay Salpad sa Nicolas, Pangasinan. Da Manuel Domingo kan Merlin Domingo, kani Jennifer Aranas dita San Juan, Batangas. Kas manti ko na ni Kabsat Dario, dear manang biyanang, nakababain man nga ibaga, ngam syaktay amang adapab paborito na nga anak. Dua alalaki ti anak mi ti asawak, ngam gaputa alanganan alalaki ti maysa, sabali ti taratok kankwana. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Anya ti kurso nga alam, intun aginrol ka ares. Et ko tagbalin na pulis. Iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mat, anak ka. Sige, tay karigatak ti mang paadal keng ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa'y ngagpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagisuro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko ngamin taagbalin na. Ay saanan! Di ka nagtuloy iti kuleyaw, no saan akin na pulis talam. Agmula ka lang iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agisuro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela. Taagbakla-bakla kan tumot lang. Awan na pinta sa masakbayam, tadi kamot agbakalalaki. Kaya't kumatang eskwela, tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tarong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang nga anak. Idadado manak nga anak na. Naputa kas ti kinataok. Kaslawan mo tanti sir-sirbi kiti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumatan ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wen nga rod no siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bakik. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana nga rodan nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaram ita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam, daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanya. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kit basol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga eh. Kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon ka data itirigat. Kan nalalaing ni Aris, ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakasta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, arasagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita.
Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam ti agrieng. Pumarbangon ka tapno addamalpas mo. Ricky! Altawan! Bumangon kan! Anyat orasan na Ay na, riingan na ko ni tatang. Diyak kaya tag-garden. Diyak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang tatang. Alas 4 pa lang iti palbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon manlangan. Nay, ada ka mo dito waiting shed, Ricky. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabas aklay ti oras dito Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo nana? Agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta adasa nga ilik no madamdama. Ina man gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya ang bukal tigatangan nyo, nana? Kompormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal, nana. Ha? Apay, aglakla ko kay ti bukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man Ah. Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y, nana. Ikan kayo ti discount yo. Ah, agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpaili. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitangay. Wala na. Tapno ado ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili Ay, sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatada makartim da ito'y naglakpwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no adda masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, kyan pedicure ko, takas talaangan karamidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam di ibagbakin ko ta sigurado nga ungtan na. Inggatang ko iti pang manicure, kyan pagpukis tinaglakwak iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rod iti panagadal ko iti high school. Insuro nak iti kabsat di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tagpukis. Yung tag-garten na. San ko akalaan tagmula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam. Siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagiti inted ko nga imula, Marike. Wan dadakkel dan. Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tatang. Kaimulmulam lang, dadakkeldan. Luklukwan naksamat, Rike. Ha? Ay kwa. Sa balin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam Tapno adda ilako tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka. Tulungan na kamang paadal iti kabsat mo. Tatang? Nawatam! Wan. Tatang. Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man nalan. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak latta. Tapno makalpasak, tani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya man nga overtime. Wen nga rod. Kaya't nalaaman na yunan ti birok na. Tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maadaan kayon to iti professional nga anak.
Yaon kayong to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bang basay tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak? Ay, Juan, maray, mabitlaan. Oh, ano na kita kargam aya? Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaw ta nakaapit akawn. Ne, naggarden kagaya, maray. Wana, taginatang ko abukal dagita ka ni Ricky, edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya, naglukot jayan? Inla ko ng sabot na kita'y kunak na imulanan. Ay, dyan mo Kuna na ngamin ngaglaklako iti bukal edi, iso aginatang ko. Alang arod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagitoy pamulak kinkwana. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customer itang aldaw. Iso nga ikan kayo ti kwartayong. At to'y. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti, tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo, kan masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat saan agaramidak iti uray basit la shop ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Importante, adabubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Kat ala makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agipatakder ka nun ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imula ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apingin lakom. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na alating. Ay, kwa. Tsak mamin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatadam akartib, kan pang manicure agamit. Ay na. Talaga pagpungpung tuton na Karigay. Anya nga iti maghanap mo dita. Ala, di ka nagubad lakay. Opo. Uray tamay at matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Iso at tulungan ta nga agipatakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti sa mo. Nay, anyat sangsangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka paila dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan la. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas ta kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at kabana. Nang runa idi ka bambanwagak. Ngam agkasday kit din. Saan namot anagay at antikas jay apan nakaitaw na. Kahit mabalin namat akong truline. Uno labanan ti kasday kinatao na. No talaga mo't laan natod yung anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mo't ti ulo na. Mala, maturog takit din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, ada customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. Naggampam ayan. Ay na, napan ko ginita ti venue, di kasarin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasar? Ay, wan nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabaulan ti bagik?
Ala, ingkaasikasun nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pa'y lang ur-urayan. O anya, nakapanawin dagi jay customer mo? Wan abangan da kano para iti kasar ti anak da. Hay, agsasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Oh. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imado nga minin dagi ti customer mo. Wan nga rod, nga mag-surrender mo ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno saan ka barigatan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyaman ak na lang. Gapo iti sakripisyo kini tatang, iso nakadalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko? Tapakaamuan tay mo't jay kabsat mo, tapno makadaray mo't. Bay among! Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? O may tumatlag siksi ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make upam aminan dagiti abay, Ricky? Wan friend, O, apay nga rod analiday ka. kasano, di dahil bagbagaan na sapa, nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sa dala imbagan. Tiyakon maka-exit ditoy. Anya? Mala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlaing tuy badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurta kaon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, day jemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga rod, naglokon ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort ken ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wen tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magaya man ni Ares, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atan. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya atan na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali atan na pintas mo ti panggudan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kaasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may maysa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak.
Ayos lang, nga oray awan maitad mo. Taadda di professional lakabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang, ngam adda pangaramata iti sweldo. Ken naglun kami iti nobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ang tisweldo, mga sawa kan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawen. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanam ijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Ngumawan pa naramanan tamit asweldo na bakal. Numapan ka la dumawat iti kwarta ay saanen kababain. Pagbainak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal kin kuana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak, saan anakalpas iti panagadal na. Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat, di namut mapanunot ti mang tedan. Madiat ti kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalin ti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo ngamin nagawaawin ang anak medyo balay may. Ay, busy ngamin ni Aris iti trabaho na tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maitid na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ket tap no mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Ho? No talaga nga awan maitid na ken ka. Tadaket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di da pa'y sinukatan ultimo pletik lakumaan na pan ije balayda. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, baybay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardeng iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi talugan ay. Nanang! Tatang! Anda kayo! Ha? Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay, intasabten ti anak ta. Nukasta, addanlugan mo anak ko. Wananang, second hand, ngam napintos pa'y laang. Baro pa'y la modelo dayta. Anya dayta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. No kasjay nga da serbisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan itirwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Gatangin nyo amin na kayat yu. Tasyak ti makaamo. Sige, malalakay, intagrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakit? Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Kitawan na pinta sa turungan ti biyagmaw. Gam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawanan ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan. Ipatpatig
kayo kin ni Nanang. Ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip kalata ka na kami. Ang sublikan nito'y balay anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala anak ko. Ang sublikan ka na kami. Tapno masulitak din ang kurang aking ka, anak ko. Nagsubli nga rod ti anak mi iti balay mi kat bayat ti kaadda na iti balay mi sinulnitak ti nagkuranga. Babaan ti panangasikasok kan kuana iti simple laban nagakas kuma iti panagluto kaan panangidasari iti taraon na. Naragsakak taure kas jay ti trato kidi kan kuana napakawan naklata kat ita naragsak kami manen nga agdaden na kat ni Ricky ti mangtultulong kada kami adadakkel na. Isa mababainak unay kan kuana. Alakastan, tugayem mo, Dario. Ala gagayem di tanti nagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Inyornos pare ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na bara kablaaw pare titunggal maysa. Itinaragsak nga oras kanal daw ngayon kay panagbuy-buya kan panagdangdangag itagundaway. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Cecilio san napud no anagan tintay drama. Ngabsakbay ti amin makablaaw mampay da Sofia Sorita dita Alcala Cagayan Valley. Nestor Sayo dita Santa Ana Cagayan Region 2. Ken Roberto Ramos, ken dagiti kakadwana dita Time Out Barbershop ni Uncle na Carl. Kasi man nga ruti ko na ni Kabsat Cecilio, Dear Manang Biyanang, idi kabambanwagak istrikto ti inak kanyak. Napili tagbalin amanugang, iso nga amin amanobyak, sinaak, gapo ken ninanang ko. Kat itatalumakaya ko na baro isumutan ti panang pilpilit na kanyak ang mga sawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio, Adang dito'y kusina, nanang. Ampay. ala umantay arinulak ditoy. Tamaban ka kamapan JCR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa iti sikat ko. Ay nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito'y tarinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat panaglutok. Naginanaak ngamin itay, tan nabanuga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisan ak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Nadda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Adda ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis istriktuan daktungot ngamin idi. Ureladwa dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsina da kami mo't itiim muna kan maikadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubyam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, sana da ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak dagi jay. Taparitan dak mo't ngamin. Diyo kaya't nga agaram iti balasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kadatao ngay. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expirean tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon gong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanin.
Napukaw ti isem ko kadagita. Nag-expirean tiriknak. Kumusta kan nga kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas di nga awan ni Cecilio. Sayang lang amintasan na nangasawa di anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko no apay asaan anak kaasawa. Apay nga pinaritam idi nga agarem. Anya nga'y, di mo laka nga rod mapilit na mga asawa itatalumakayin abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaraw? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga asawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga rod kayatan. Noon nga rod. Sayang, dua dagiti nagsaro no ang nagbalin anubya na iday, ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no ada manubya na, pagsasawam ngamin dagiti agbalin anubya na. Pag sinaam ngamin ida. Ay, wan ka ba, Case? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam dito balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan na adag iti apukom. Kumaa. Ngam mabalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayatin ti mga asawa. Agunget-mut no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtali na udak dito unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak iti bagik. Ayun, Cecilio, nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kano iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kitag sa pangagpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaak. Kat kastamot ti kayat yu ide. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak mga rod itinasaya at ngagbalin anubya manak ko. Dahita kinapili yung amin, tinamagbaling kanya kabaak nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. At danto pa'y lakay ang mga asawa. Awanan nag-expirean. Nag-expirean te. Nag-expirean ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expired aminan. Mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. 48 mo laang mo. Awang nga rudan. Napukawan ti isem ko dita. Idi ko maat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaak aklaangan. May mayat pa'y. Kabagis, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka ba, guys? Ni, apay di mo amo aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idikan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakitim patay na. Naikaglis ka no ijiban nyuda ka na itupa di ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, ala, kaasimat nga rod kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis.
Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, at da kayo madgayam lota. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindaw. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikapay? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo ti kape, kin tinapayaw. Sige. Kabages. Apay akas jay. Kasya iti. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisi o amapan mangala iti kape. Kahit awan nala siguro ti kinaliday na. Ay na, madlaw mo mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasaan pa nagsangit. Kahit amom nga rod ay Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapa si ka. Naungot nga min ti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, husto, tangiwat mo kabagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kitkastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sa wain, naragsaklat ta. Nagragsakan lat tibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sa bagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro day ta makatawin, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawinin ngay. Day ta may isawan no duwang aldaw, nakailiw-liwag akon. Ha? Ay, ibaga man tagpaiso kanyak Mindaw. San ka nagsangit idinatay ta asawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko idinatay ta asawa. Medyo na ikawak laeng, sana ko na naglitay. Amumay ti ka na yun a panagapa mi ideng. Aumpay aldaw asan kami ang agapa. Makabannog. Kita mo ito itsura akong anay. Laklakayanin ti itsura, kapoy ti stress. Ay, inan-under na kan sama nga Minday, di ba kumaw? Uy nga raw. Amuyaw akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, idinagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin nga insukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan na ramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akon. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutan di kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin ni ayat. Ang mumot a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad nak mo ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na day jay. Basta ay worm. Promise. Jak to isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laang ka laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pa'y lat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakit anak mo ten. Kan may sa, kabalbalo na, agar madagaws iti sabalen. Kabalo mo dun. Imbagak laang timbaga na, tanarega mo no jak idanon kan ka.
Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana sanay ha. Insang-sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis. No siyak ti sika makiasawa kapay. Anya? Kasapulam ti kadkadwa. Nang runan wag sakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal ag sakit ka kanayon nakamot asidiran. Kanayon na nga isidir ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road. Di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa. Kun ano ko. Iso nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikaso kan ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isukat day jay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali ma. Kitaan na anda ka binadang ko tada nila kay kwa kadkadwak. Iso makiasawa ka kiidi manan. For companionship ba? Kababain. Ibagadan to pa'y abakbaketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siyak, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan kaarabiin, tatang. Mapana ki balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan nyo. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayaw. Inistoryak making kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack mo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da ito anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana da ita sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intun maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrot ka. Hagyaman ak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man, tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, no pakabasulak na ito nga ibaga. Sa nabalin Iso mga bintag paisaw. Inuruuray ko ang mabaloak. Tapno masublyan ka. Anya? Aklunek. Nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nak pay. Tibabawik iti anang asawa king kwa ngumawan na alamidak. Ay, kinapudno na, napukawan ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak an namimpinsan ken ka idin sukat nak. Ngam ita, tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalabas ta. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik nak nawaster lang. Kit kasanaw, aklunan nak manan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman na kita tao. Kan nagbayagan nga ita makataway. Di ta mo ti biyag, Lota. Ayan no si bibiyag tapay kalpasan ti makataway. Iso nga aklunin na kahon.
pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y nga rudan na imbag. Inton bigat, maamuam to, ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amuak. Agar aram ka numad gayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gagagaraan na dito'y balay, iso kanayon nga umay dito'y. Kwa, mabainak lang amin amang ibagakan ka anak ko. Ngam, wen, pudno, kat inaklon ko pa yun Anya? Anya ko matiplano yaw? Kwa, ikasarnak ka no. Makiasawa akin kwa na anak ko. Tagayatak mo nga rod kan kwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayong asawa. Kwa, jakmat nga rod ni namnama ti kastoy ang mapasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itatana po kawantisem ko ang mga asawa. Sayo ibaga tigas ta. Awanin dahi ta sa asawa kanyak. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo dahitan. Bakbakitan kay langarudan. Makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Napadri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti dahi ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga rod. Iso ang masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat, anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, anya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga asawa kamutan insan. Anya? Asino ko mati asawa ngay? Kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan da patuluyan ti agasawa. Anya? Ay, sapay jak kumakayatan ti mga asawa. Mga asawa ka. Awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyarkin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ro insan. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baet ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa'y ti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit ti adayo nga inaunangam siyak ti pakiin na yatak. Oh, agyaman ak nga rod ano dagayam gasat ko ken ka. Adda ado dagiti agar-aram kanyak ngam ubing damot ngam siyak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawen Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya Tata Mindo. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawang mo. Katuan mat, agayan at kaming kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabiit. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, nukasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Di yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensya kan Mindo. Ngam inunaan da tamutin dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamut. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensya kan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamat adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawa mo'y dakas na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, manja ko.
Iso apasensyakan min daw, Sapay ko matamaawatan nak. Agbisprin talatta ko man. Bisprin nga agabalayan. May mayat pay. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, luta. Oh, adto yan ti gatas mo, Cecilio lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputan na singpot kamot kanyak, Cecilio. Makunak siya kunti may sa kagasatan nga asawa. Ngamin, kasgan ka tinatumpungak, nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman ta si katinagbalin nga asawa, Cecilio. Nagyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsak ta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akaguran no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wan anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa kamatlaangan. Huwag nga rod na lang. Kat nakasingsing putpay tinatumpunga ng asawa. Ala, sapay ko mga road tamaparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kin ni abalayan min daw. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Makonsensya aklaket nga rod anang pasina kadananang ken tinagbalin na katugangak talinapdak ti pagragsakan da. Isa kinunak nga uray ituloy dati kayat da mapasamak ngam di dan pinatuloy tamabain da kanon. Nasayaat nga rod tilinangan may titunggal maysa ket itaad dan upat nga anak may iti asawak ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tuy gayem mo Cecilio. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone, na imbag nga oras yumanan. Kapadasan ni Cubs at Gemma sa napudnoanagan ti may drama itangam sakbay na. Shoutout mampay kada Nida Nieveras ita Hong Kong, Andrew Viernes, Marieta Sakiwat ken ni Roselia. Kastiman ti kuna ni Cubs at Gemma. Dear Manang Biyanang, adda paglaingak nga ramidan, ti umutang. Nakairuamak ngamin ti kasta. Dandanin na utangak sa amin na nakakabagyan kan kakalugara. Ket no sana ka makabayad, siyak pa'y tadaganas na nga agungat. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Alan kasinsin Rayma, pautangan nakmuton bayadak tumulaang, promise. Adda pa'y nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanan pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din ti utang ko. Igulpik ta bayadan, promise. Ay, kasanuatan. Ungtanak nila kay kuno kisayak jay iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam nga men? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na, maasi ka kumama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limag asutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan na. Kari ka mangamin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limag asut. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan, dagiti awanan. Iwaras ko ti kwarta, kadagiti marigriga.
naglukon. Madipay tinakam na anangawat itilimagasaw. Oo na yun day ta, Gemma. Nagpintas na lugan tinagsardang nita batong da insan, Rayma. Asino nga tatakin lugan nita amantay lakay? Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak matan. Kasinsin ko nga ro di da. Ketuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Asino nga taaya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agustita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi. Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka man. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti pa naglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko, kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay Adeja Brown. Wen, iso, simangputdan nga agasawa. Umay dalag bakasyon, ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran, di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot, dolyar nga ibagbagamot. Awan. Aping awang ngay. Ita kailangan nagkita, awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak to mamatan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamanda kita mamajaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lang jay. Saan da kamat nga am-am mo? Nga apaya sumurot-surot ka. Makiamamuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka. Tanay na urnungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si Kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamot ka da kayo, sir. Da kayo gayam tinakagatang iti day talutay, sir. Di nakawagan iti, sir. Mangrumyulat ako man. Ay, wana nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon kaw. Kasta ya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdanan ng agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Una. Kung nangarod nga agpasapula kiti kapsat ko iti agdalos di tao. Ay, syakon, Mang Romeo. Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masik ako makanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit kasinsin ko ni ipag mo. Manuwa nga iti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro ngagdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayan ta.
Basta dalusam amin to yung luti may, kan imulam lang iti insangpod ko asidlings, ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo, ariglado! No kasta, di mawatin ititangdan na, bayaw? Uwan mo ni pag. Intan kulatan ata kaasi mo. Nagpakpakaasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitinsangpot ko asidlings ti prutas. Kaano-kano amang rugi nga, bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ha? Ay, kasta aya. Diyak na si puta na. Kat nasaya at nga rud ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na yata agpasyudanak manay. Tanay, ado pa iti si kasuwag kay Jibalay. No kasta, pimanawon jay bayaw mo, insan? Wan Jema, kat nalpas mo, jay daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka ada gusto jayain. Ininutak oret a kontrata mo. Kaano nga rud manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manen insan. Karibriban mo sa manang Jema. Kan pinatidog mo man takurimat-mat mon. Kan ure dagiti kukom pinasilpuan manen. Kawanata na nabayagan na jak pinasilpuan dagitoy. Pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan dagiti utang nga makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontratam. Naimula mo, nagijay impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumata na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala ti tangdan mo ano masadot kagayam amang ubra. Kintad da nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat da ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Naminsan mat la nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da ang babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nan ti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag. Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kanakan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aya! Aywan, adda ni antik? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan na akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo na mampay ti sa nga ribom. Taitad ko na madamdama. Adda nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, Nana. Alan adda nga min bayadak nga order ko ka nam na magjaytad niya anting aw tutangag. Ay, sigurado ka tanay. Ururno ng aktisweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ko. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, noing karek, talagang aramiden. Lukasta, imutang kan kadadya Jema ansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo tiutangan na kan ka. Ay nagloko mat dadya ababain. Wan, puno. Mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignorak, tadapay latay sigod nga utang na kanyak.
Diyak ko mapautangan nun. Ngam na nga mo gayam kan ka. Iso abayadak latan tiinted mo asang haribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jakmet amo nga dagayam sigod nga utang na ken ka manang. Sorry Wen, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wen. Wen, manang. Grabe nga ro day di akasinsin ko, auntie. Nautangan na tayo amin ng akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ilit utangan na. Wen nga rod. Ay, apay mo't day a babae. Saan nga taamabain iti kas nga aramidan na? Saan siguro, auntie? Nairuwam na nga minin tikas di nga aramidan na. Nagagatmat niya asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mat anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, auntie. Kitaan nyo Kani, kunamlan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, auntie? Jakmat masingir, taagungot mat no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, auntie? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayam kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbanugan mimit nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't na ijay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasano nga Gemma? Manabulan ang tinted ko ken ka pawayway. Ngam di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayad no da kwartak tata. Sana mabalay ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No apay mga minanang asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ha? Ay, anya nga ita, dadala ka nga paggastusa maon. Kan amangan no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Day utang mula ang ti panunutang. Agbayad kan tanay kasapulak ti kwarta. Awang nga road. Paruta madagiti bukaw tayo sa ti pagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Ni- Sana ka pumanaw ditaw, aging ka dinak bayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, aramida. Anya? Umay kat ngaminan aya, Jema. Di kalagbay ni ti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga road. Jeba, umayak maan. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man la dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema mo daytan. Ure ag naedda di ti balayan amang bantay kan ka, awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabang. Awan pa talaga, ante. Uran anwag, awan talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarod aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapnoad na pangalaam iti pagbayad mo. Awan ngarud master ka na trabaho, ante. Siyak ngay, kasano akaon. Jak pumanaw aging gaadrin akbayadan. Ay, awan pa talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasak kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko, ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo sut pagbayad kaw. Anya?
Agdarom kayo, nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ikaw ang ngarod. Ada pagpaarjod mo, ngam awan pagbayad mo. Grabe magtikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramiden tayo, Gemma. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapnada pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumunga ka. No daw may agsinger, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan, aging gatinggana. Kawanan na. Kapilitan na. Marengrengak, isong aglemengak. Isarama ka na yung tiri daw Tanan daw may. Sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya ka dagos iti silid tanan daw may. Makamo ka. Awan bibiyang ko ditan. Ta may stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan kan iti kabakiran, ta ijay ti paglemengam. Ta sigurado, awan makakita kan ka ijay. Anyat ko kijay ngay. Kana sino ko makadwak. Duata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Ita niya agapungay. Dito yan unag ti paglabaak lakay. Tapno makalabaak latta. Makamo ka. Ni, Ha? adda kalaban. Ay, mapana kung dita silid. Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay, nagnerbiusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Gemma. Agner-nerbiusak mo da ka na yun nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabutbutungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Ti panaglamlamang ko. Kastamot ti kayat mo. Tiag lemang. Kung naman, tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiusak. Mabutbutang akakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basti tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya? Kasanon no di mo masaka. Sayang Agtrabaho aka. No ada masubra iti kwarta pang isaldak. Aramatag nga agapla iti trabaho. Diyak kaya ti kasto iti agnanayon. Mataya kiti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon. Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamat ti matmatgadak. Pag nakmamraytan, hinton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na utangam. Hanggang saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagijay. Basta mabayadak ti utang ko. Diyak to umutangan. Sa apela ko mga ron, tamatakdaram da ita akarim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga. Insalda mi nga rod ti basit at tawid ko, ket binayadak amin nga utang ko. Ket iti nakabayadak nagaplayak para abroad, ket kaasi na naka-abroadak mat, ket iniinot ang nakaurno nga kiti pinangsakak mat lang iti insaldak at tawid ko. Nagnakmak dayjay nga naramid ko, isadya kun inulit ti imutang. Ket itag tintinulong kami ni ti asawa kamang manggad para iti masakbayan mi. Alakastan, tigayim mo, Gemma. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.